Yok kami kerja ban penlong ya ke National Games ke ba live pendai haus 6 hajar apnyo. Kerpat ukertong ke UDP ba balajir rani ban jip yang u hanong po. Lian akam kinong yalam kaseng shimet naramrai kena bapen kenyo MLA ya kijingite kular. Bat yalap election UMP ke Shillong Dr. Ricky sengkan nagabanta ukertong ke VPP ba antu sulai Jowai. Kikubor kibabnya ke kelimat jong kijing sorong ke bakrau ke lapau ke kijing ilang penkut ika National Games ke balai pupra ha Uttarakhand ha ke bau menteri rang ba ke jela Meghalaya ukon rat sangma ulap deng ya ke lama jong ke Indian Olympic Association na menteri ke kampo yeng ke sorkar pedeng Amit Shah. Kini ke peni ya ke benta Bapura jang ke Meghalaya kum ke jela ka ban penlong ke jing lekai National Games ke balai kendai ke balai bu banlong haus 6 hajar apnyo ke peni ke jing job ke bakrau na ke benta ke jela ha ke liang ke jing lekai. Ukertong ke UDP ubadairu MDC bamenta ubak balajit rani ula ajing kran ke jing ilang pajba hanin ke jadmet hanong po ha ke ba ulapan ya ke jing kesan ke pajba ba kinjet biang yu seisien kum MDC habapen kesan ya ke jing dai ke bajan jong u bat ke pajba hadu nriu snam ubak rani ula kran sepang ke jing kular jong u banyarap ya ke menang salang dalade bat ha ke bayade bat ke council ru kumjo habakubori ke jing duna ke bor jong MDC ula banjur ya ke jingdan kam ban thau ya ke an ki baklanya pok district council ban yada ya khendo ka siap bat ki marpok khendo jong gajala uba rani ula kentu ya kinong tap vote ban kersan u da ka bakular bau ni abiteng ya ki jing temu jong u ban penroi bat ban pendap ya ki kam barangsa hagai kapor masur ban penpau bakum MDC hangte hapo district council hagai ka tem ka bangayo ban longkum MDC ngila persang ban ya kren ya kimat kijura kibayadei bat kari bat kajai benriu ki jongi ka kamram jongi kum ki MDC galong ban sna ya ki ain ki bas khem kibayadei bat kariti ke dustur ka khandau ka siap ka longkur ka longjai ka sensar ka khadar tenrai ka babangi ngidan kinong yalam jong seng shimat haram rajar ngam constituency kali ino akam da ka bakeno yau MLA URG momen jong kijing bomburam ya kijing te balai te hakapor election hajar fly kala keno ba karai jong UMLA bantung ya ulusar karbani u kertong na shabar ka than rambrai ka penken ya kijing te ba UMLA udai banlong na kajat benriu garo bat UMDC na ka than rambrai kani ka kenhon kala theru ya momen halor kijing pen klem ya ka executive bat development committee ka bala kershan ya kijing syajit jong u bat ban bujli dakit khot ki batmai ha ka jaka jong ki kalian gedungi wilayah kerensai suaban ya ke election apolai ba na ka benta ka MDC election ngidai bentun mi pe ubriu na po ramrai ba na kalian gedungi impat don kanu kunu gedungi put ban ang uno ubriu bangin penmi kedrai wilayah kerensai bangin sampai hadin ke election MLA arajar apolai dalam terjadi bagi poin sekatong ngimsa syong ya ke isi ban berkat kepada kandidat MDC UMP ni Shillong Dr. Ricky sengkan nin kesngi ulale jengok se Jowai ban jalap election na gamenta u kertong ke VPP u Andrew Shulai u ban yakun na Jowai North constituency haba ajing keren ka jingelang u ba sengkan ulai ro ya ke jingkiu state jong ke VPP da ke ba pensan ya ke nong rim jong ka ha ke jing shania ke jinget bat ke jinglong basisha ulapan pa ke jing sungu ya ke pat ba ke belajet ya u kum UMP jong ki bat ulapan tikna ya baro ke nong shong klam da kenya ke vote jong ki bon syakri hok ya ki ubak sengkon ula banjur ba ke VPP ketemu ban yelek persyai kam bamsap hakasan pertai kebala ban yelek tak kebor pisah ha Meghalaya bat ulapan pau ya ke jingkerman bandan ke jingkelah politics kami snow kajing batai tu kipriu kadai ka baja clear dei nam dei na kata kadai ka ki ong ke pa ka baja clear ka politics klam ka thok klam ka shukor mlong klam ka pen be rum mlong kata kadai ka politics kami snow kami kadai ka politics anong pi
kabla penihar do ya kan ka jala ka be jongi kabang dan kam kalong tang ban sule hop tang ban tre hop ni throng ban ni angnut bagin ra yang ka nam ba ka burom jong kan ka jala ka be ka jongi ban nang phi kam don ka be kam don ka bamla Katba kajing hilap election Shaki Autonomous District Council Kanangjur haswa kajing tap vote hak arhuitrik urumpang arajar opsan ukertang keseng Indian National Congress namalki uba Manuel Batwar ukan tho jur yak VPP ha kajing hilang hamalki point uba Batwar ulakdau yak kemat kaba keseng VPP kayang scam ban petrikam yak artikel lais pa nyupuwe da kaba maham yaki bakim day ban yalekai bat kading u lapan paru ia kajing sngokia halau kajing kiu kajing mahjong udrok bat kajing kiu kajing bom yok kam yok jam da kabapen kesan ba ka 6 schedule jong kriti senchar kri India ka ajing mentoi kambon ban ya ka artikel lais pa nyupuwe ha kabapen bet ia kajing e jong kajat benriu Nomor hadu mata ni ai permission ki karkhana bo pher ya ki company bo pher entre company apo kakhndo juni henengem chuang ba phiri man ai kam hakta kam ka ba kham sani ki chuang be phi ai kam mai ki khasai tunisia bro banabar khamtam kiwan hanai ki pli ki karkhana bo pher ki company bo pher ki ai kam ki khasai tak kam upgrade Kajing ilap election lang baka rensan kaman platform nagbenta ka 19 Jowai South Constituency kalalong ha committee hall jong kadorbar snong Kim Musniang ha kani kajing lang lai simbenta dagi kertong nagi sing beper kunto uba ke dikal sing pawa na KNPP uba saran paswet na kasing INC uba yai bat lang talang na kasing VPP baru kertong shimet uba moonlight pariat la APAR lai minute ya uwe po uwe kertong berpensngoi kajing temu jongki na kebenta ka KHASI ha kajing keren jongki ha kani kerensan baru ki kertong depan pau ya kajing angnot kajing temu terekam bat ki kam san hima sima ha ke ba kilapan jingkershan na kinong shnong jong kathan Kim Musniang ke kongres waga VPP yale enok ka UDP waga MVP yale enok tangoro ini poin 4 nyoy ke absolute majority yang ni ke por na tip hai te ne de dau em kang ni independent panen ni kang independent ni ke por yo dua ke post ko ke tu yang council Kesorkan Meghalaya kelap penai ke cemu ban pentrikam ya ka school clustering model ban penbej renti ya ka rukom hikai bat ban penduna ya ke jing don jong school ha ke jela kani ke jing temu kelarai ha kabalarai ha ke jing lang ban kemipnya katemu ban penya soalang ya ke benta per jong school kata ka lower primary upper primary secondary bat high secondary ha ka we ke benta da ke badan palat Khasau hajar sanspa tali school ha gajala kajing penkelador ke yat rengkat bat ke national education policy ban pentikna ya kajing yat bet bat ban penduna ya kajing sange puli siteng por jongki kena school. So now what has happened is that in the same place, in the same school, there are different sections. There may be LP school, which is recognized as a different school. UP school is having some different UDICE code. Secondary school is having some different UDICE code because they are getting aids from different schemes. So what this means is that if we merge all these kind of schools, if there is some kind of a merger, and they are supposed to be one school, then our total number of schools will come down drastically. So this is one factor which will help us to consolidate. Kejala Meghalaya kasimjing ban betrikam ya ka automated permanent academic account registry APAR ha kaba tang iwe hadu ar naki sispa ligi kena school sispa ki kena school kila pendung kerteng kaba sadien ban nujor bat ki katuk ne ki we pat ki jela ki blayo ya ki jing pendung kerteng pura ka APAR ka badai ka benta jong ka we ki benreu ka we ka ID jong samla pulih po ka national education policy arajar pho ka penla ya ki kena school bandan ya ka ID ka bakarpang na ka benta bansuk banyo ya ka senot pulih ki jongki Sekretari Ketenat Pulih Putih usap nil tembe ulah kentu ya ki skul bakin penstet ya kejeng penung kerteng nalor kata ke sorkar jela ketemu ban pendap sanspa teli kikam balat ha Ketenat Pulih Putih ban kentiu ya kejeng la ban yo ya kejeng pulih bat kejeng la trekam ka bapaka
This is very important that in the country, this APAR ID, every student is supposed to have a APAR ID, and this APAR ID will continue even in college. So when you transfer from one school to another school, this APAR ID will be required. This is in the UDICE system, and school have to generate it. The percentage, we just have started school, so our percentage is that this is only 1 to 2%. So we have asked them to push for this. We have also shared with them how these opening permissions are to be issued, how recognition is to be issued to the schools, and we have to expedite all the pending cases which are there. Hinan kasngi KHASI Students Union kalai kendo yo Vice Chancellor Jangka National Law University Meghalaya Professor Indrajit Dube ha kaba kilapan pa kijing sokya bat keno ba kidon kijing le be an ha kijing thungkam ha kate ke school ba ka KSU kala keno ba ka school ba kala le silang khaman dak ba kam ba la thungkam klam da penna pat ba ne ye kon interview bat thung ya ki ba hing jonki dkhot ka governing council kat ba kilapan pa ru ya kijing sokya halor kijing thung be an ya Gurpreet Singh kum deputy registrar shu ka KSU kala kular ban le cha ka sarkar ban penben nilai ke ika baja hapo nihu haba uvisi jong nihu ru tung yu deputy registrar claim kinu kindon ki an ki babiang kila pelat ya advertisement hadin balak pelat ya advertisement kila shortlist ya sanmut kita ki candidate ki ba la banwan ha post interview Henry claim penmi ya result pan kila kila ai appointment na yo tau Gurpreet Singh kum utau deputy registrar halor ke itai benta nakaliang kasing niwan banyi kendu Vice Chancellor mentara sni bangin yo ya kata kajing insyai nakaliang kajung Kinong Yalam Kabernihat Sports Association kila penlong ya kajing jurup ya kamadan ya kai lumnong rem kabadan ha bernihat mentara sni ban kmi ibnya ya kajing penbha kebadang ya chakmat kani kajing net jurup kelawan hadin kajing bom yo lat jong ki samla kathan me le kai ha kani kamadan namar kajing penslam ban pendap ya kajing pentrei ya kajing menteri ya kani kamadan lah sedang hubnai risau arhajar arfuar bat lamang kumba san penyuk lor tengka nak state sports council ubak wan prang lengdok general secretary ke BSA ula banjur halor kajing don kam jong kamadan ya kai nak bentagi samla ya kai bat ula ai kajing ro ya ubak sustenance sotun MLA bat presiden ke BSA halor kajing Trishtom jong u ha ke ban kentiu ya ki kam ya kai hangne mensya kalong madan pat judon reka hukum ke galeri neka stadium ba ginyo song aram tementangi layo kane bor khoi kade ka daun ka bun jong i presiden jong i ba sostra satun but ideru UMLA jong ka than jong hang na po jirang konsumsi kajing angnut kajing khosneu jong i kinong song borni laki phau snem kala wan urlong mentasin te yang dai na kata kadau nga ai kublai sibun nakaliang ka borni sports asian jong i pat nakaliang ka snong borni hat jong hiro mentapan ini pai sa kajing lunjuman kesimnang hatura kajing kreat kalong kha 20 degree Celsius bat kajing shit kalong 40 degree Celsius kajing skam kau hau kalong apsan na kispa haba pai pat sa kanong ba shalong kajing kreat kalong 5.5 degree Celsius bat kajing shit kalong kan riu 0.9 degree Celsius kajing skam kau hau kalong 10 riu na kispa kat bah Jowai kajing kreat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong kat kendai degree Celsius kajing skam kau hau kalong lepsau na kispa Kesunjang hatura shalom bat Jowai kala banrang bat kala ru ban dan kajing dum lo kendo ke bang melumala hakikat tu kan ni kijaka. Shuaben pois ke bekut jong tu kubor ngi pe biang seisian ni kemat bakongsan. Yo kami kelia ban penlong ya ke National Games ke balai pendai haus 6 hajar apnyau kerpat ukurtang kehidupi bak balajit rani banjit yang ya hanong po Yen okam kinong yalam kaseng shimen ramrai kena bakan kenyu MLA yak jite kular Bat dalam election UMP ke Shillong Dr. Ricky Sinton nak bentau kertang ke VPP ubah Andrew Sulai Jowai. Diperlok tung na pos kubkut jong tuk bor jeng bentang ke janmit hadu bani sembiang bat pila syai kesi kublai pi barok.
Security beefed up around State Legislative Assembly in Manipur following imposition of President's rule.